Ka Central Bureau of Investigation CBI menhagasngi ublay kasitrik urisau araja arpulai kabakat kum na kikubor layatu balayok kem sangut kibreu kentup argut kilong kemi kibalasya kena don keti hakabara bor berpenyap dusman ya argut kisam lalut kibadang lake school kibadai nagajai wendreu meitei kibalasya kem naga Chanpur distrik. Kini kibalasya kem bersubajur kidai kibla itu kum kapau menlun hokip es malsau hokip lihing nei chong baite bating nei lihing hentang lapan kitno ia kini kibalasya kem Shagawati na Impal da kikunhun pulit ke jela Manipur bat ke CBI. Hakapor belasya kem ia kaling nei sang lara langru arngut ki khun jongka iwe ibadang khandai senam bat iwe pat ibadang khatwe senam kerta. Henry la IT no ia kini ki kena haga District Child Protection Officer ka Kamrup Metro District ke jela Assam. Nakaliang umitirang ba ka jela Manipur uloong ba ka sorkar ka pendikena ba da kijing pensitom ki batenge kinmat kini ki baladon kti bat kinom la ahiru wan pedri Islam na ki kti jongkaan. Hakawi pat kaliang ka Kuki Student Organization kalaong ba arngut ki balasya subajur badon kti penyap ya kini ki samla umal sau batu pau menlun kim dan benta bat kijing penyap bat kim dan benta hiru bat kino ki kenuhun king atiar. Kidai ki Presiden bat General Secretary jongka KSO lei mata blok ka Kuki Student Organization kadai ka kenhun sing balang ki samla pule ka jai bendreu Kuki. Nei ka seng ka belapan pauru ia ka jing kershan ia ka jing pakhang snong ka baklembu por hachura Chanpur ka balastang nado hnen ka sngi ka arsore kurisau arja arplai balakhot daga Indigenous Tribal Leader Forum ITLF halor ka jing kem klem ki jing pensisha nei tikena ia ki sangut ke belakam balasyakem. Ki balasya kenok penyap ya ki arngut kisam lalut. La kenok kanai keseng kisam malapule jom ki Kuki.